Ang ginumada iyo. Pagbasan Santos nga Ebanghelyo, sumalakan Marcos. May mga Sadusiyo nga dinaob kan Jesus, amo inihira, anasiring nga waray pagkabanhaw. Nagsiring hira, magturuddo, nagsurat hi Moises, sini nga balaod tungod haamon. Kung mamatay in bana, nga waray anak, kinahanglan asawahon han iya manghud, an nabalo nga babay, basi hira mga anak, hangaran han namatay. Niyan, may adhat to pito nga magburugto nga kalalakinan. Nangasawa ang gimamagurangi kundi namatay hiya nga waray anak. Pinangasawahan sunod niya nga manghod ang nabalo kundi namatay liwat ini nga manghod nga waray anak gihapon. Amo liwat ang nahitabo ang ikatulo nga bugto nga tanan nga kabugtuan. Nakaasawahad to nga usa nga babay ang pito nga magburugto nga nagkamatay nga waray anak. Kakatapusan, namatay man ang babae. Niyan, haadlawhan pagkabanhaw, kun buhi naliwat hirang atanan, hinuman haira ang magiging asawa hadto nga babae, kay nakaasawa man hirang atanan, haiya. Nagbaton ni Jesus sa ira, pagkasayop niyo, maaram ba kamo kay ano? Tungod kay waray kamo makasabutang kasuratan, uhan gahumhan Diyos. Waray na pangasawa panahonhan pagkabanhaw, kay masusugad na han mga anghel halangit ang mga tao. Niyan, may tungodan pagkabanhaw, waray ba niyo mabasa han basahan ni Moises? Anbahin may tungod han naglalaga nga tanong? Iginsurat dito, nga nagsiring ang Diyos kan Moises, Iako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ngan Diyos ni Jacob. Karuyag signon hini, nga amo hiya ang Diyos han mga buhi, diri han mga minatay. Pagkasayop good niyo. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo.